Where's Barbuch le rena dia par? Where's Barbuch? Apena le nna ke nayo. Awa. No ke nayo. Mara ke bone ntate me sa ye pere be ke ta mo khopela mos. Awa. Ena pe di DMB tshela tsa bana. A se di DMD. Awa. Awa ibile se di Versace. Versace le blomo la ona wa le bona. Wa le bona. Ape le lo ka re le kwa pile o bone la maki. La ponnale. O ka re protein. A se silo ale. Awa. Na ba re ke go bona re re bitse le bitse di wet. Nna ke re bitse le bitse di wet. Re tshwanelwa le re. Re tshwanelwa re nna re tsene ka ra ba. O ka thuara. Ka fa ba re tshike. Bakala. Solomon. Bana ba khala. Le ga ena. Na rona man. O shapo man. Ka nnete. Na ke re le fika we. Ke rile ke tse sengwenyana. Ke rile ke tse sengwenyana. Ke tse le dintla. Ke tse le dintla maraponyana jalo ke tla ke tlhatlolla. Ke bona ke di tsa go ntseng ke di ka kanto. O sana le tse dingwe le dinamanyana ka mo. Tsone ya. Ya bo ka o neng ke tsana le rali ko e batho. Tsana na kana gae. Ya bona ke di a bjalo. Le ntlhokomela ntshikile le merero mo. Ke netsefatsa gore ke pele ke ka tsama. Ya bo ke tshwere sengwenyana. O ka o. O re ke stika o re mpa ke ngwana. Ya bielo. Mpa ke ngwana ya bielo. Le ka ba ke ke. Na le nna go tsholo di. A se ke sona ke bone le bone tata kana neng ke ba le tshitse morako di tshware tsaka. Bona ba tshela dikolo. Awa. Ba tshela dikolo mara ba tshetse ka e one mara e dijo tshela gala ba di tsetse jene man o ka re ke tsa kolobe ke tshela. So ke nana re le bona ba o fita kwa ba kgetholla tsa dinamanyana. Ka nnete. Ba o kgetholla di pipere ba namba ba ditsa ka ntlo. Kola se bone tata kana na o ka ra ba e botse ka kuae. Amali ya botsa ke re balo e shetse batho ba le arela fro. Santse le ba boela sengwenyana. Se go khumana ile wa taba gore le la lo ja le tekwa. Mara motho a tswile e swa ka ai. Santse le phisinyana tse tsa di go penyana. Re tloetse batho ka nnete le ska inanela le free. Le bona ba no wa phara tshentile. Ka nnete. Ke ya bona go a le mo phara phara le bona. Ba kgone mang ke ka bona. Ke ka gore ke bone le go tsile ba boela ntšinya. Ara ena se sa re selo. Na ke yela moruti. Na ke yela ta na ke shima ke berekela nako a ke tshameke. Berekela nako. A ke tshameke. Re fitsa go re ba re ba family ba tsena. Ra tsena. A ka nnete. A ke le bone ba ba dile 50th Street. Nna ba bang ba ba jikishitse. Ba jikile. Ora re le rena ke be re jikile so. Botse ke be re jikile. Mbotso to ara mo ya go gole re la mahala. Re la o ya makanta dirapa. Mara mola re nna nne mola na nke ba re 50 ba re o tsene se ka dirapeng o tsene 15 nna re tshela batla ba re o ye 50 la pele wa bona re be re ka se je botse Khale to ba bothata pengela ke re tsene ra tsena pele ra ya then ke di lotlo ke re di a tswela wa tsena ba le ba ive ra tsena le bona ra ya wa go wa tsena then ra tsena le bona ra ya o no para masko a tswela masko a para ba ipo a tswela ba ipo o ta no tsena o se ba ka sutsi ya boya na taba ya zuma yona butsitsa kae o ke mabane ke bone ntse di video di kitima mo Twitter le mo di Facebook mo di koloi di shalane morao ba mo ishana kwa president wa bana lo monno la ka mogolo go mapandreng yes mara ke suspect tantho ngwana mo nna ke tsata a ka se bulena go etele ora a ka se bulena go etele a ke re batho ba le tšhelete bono ke create gore doctor e ngwala lengwalo ana mo ba re o bola ke nya o ta bona bono ngwala report ba re o bola ke goto o sa dire gae o ta bona a yena ka se bule batho ba ba le tšhelete a banke ba dula ba ne le dilo ya rata maemo tšhelete ya bereka le se taba tšhelete a be bothole ke mogalabe tsana ba o nke ba no dula gae ke mogalabeng le nne ke di corruption mo le tolo re ke le na bagalabe a ona bagalabe mo tsotsi ke tsotsi tshwantse ya mapanteng a ona bagalabe mo na re tori tšeta ba tšeng ke motho ke mogalabe motho o le mogalabe a se a utse batho ba utswa ba ya kae le ska tori di a bualo man mogalabe a ke tshwara wela ka bagalabe mogalabe a tshwara wela ka bagalabe a toele o utswa a sanya go ya toronkong a ke tshware botse plus ape 15 years la ba mo fileng ke a o reng ya se a ikgotho ba rile ate khotho ena se ene o tsebe go morao nyana le ona e sala di o tswa ka khotho fela magistrate a la gara le di a ba o e thabile straight gore o ya meeting o e thabile straight a re mo a ke dule ke ya meeting bjalo o ne le o nyatša khotho
jalo ba dilate court fa palla go ya jalo ba re tshwara 15 months a se tšho ba itose ka melato yae jalo mara o thakathakane ka kwa KZN ka kwamo a o befile ditsela tsona di thakathakane ba tsile ka moka ma ANC ba ile o thega former president o tseba ba morata ene ba morata o phala loa tsening a le maphosa enko ba bone beke o feta ba tšhikiša le difere tša maphodisa ba re senka wa rena di tšhikile difere tša maphodisa a kitimišiwa o re roba fa something o re roba ngwathela ba ya ka mo ba ya yo le ba mo tšere 15 months ka moka ngwana o bja monyetso o monyano o tano tsena dudutsana o ba maybe gore ba bana le ditšhelete o tano fela yo mmona ka kua toronko a ke re ka no gopela a ka se dule o ta dula ke bula ba re mongwe o bolela taba ba reng o re a kgone o applyela parola santšha a dule kota ya sentence yae santšha a dule kota ya sentence yae o kore re ke bo ma 3 months mola bo ma 4 months o re a kgone o applyela parola o ne o ina bo zuma se batho ba o ka dula ditoronkong ke motholo before koto e fela le matšatšinyana ka se a fetse ma ke banna ba mangata plus le natšetša o tshwarotshwaro le a ditseba moruti a ke re nankile ga bereka ka tsona nna ke a ditseba bagalabe namela kgomo re jele kudu e re ke kitimele mo toilete mo ebile ke re ke le dikurante ntšhwa ke o tšhollanyana a ke tsebe leadership ilo tše moseng a ke tsebe o ka nna o di beile mo ke nne ke di beile mo ke kitimele mo ntwaneng mo ke ya kwa gore le mongkgwa o sa doba ona o thoma o phinyanyana plus re jele nna lo lapa ke ko lapa man o ka re nka khutšanyana ke tano sekamiša thoana quotation o ka se boele kwa ka sekamiša tho go nyoko kana manyana a nna ke tsamaya ke ta gona ke tsamaya nna o kgone go karaba ka metsi ya batho se gago a bona ke sa dutse ga le tšhaba e mola le dula botsebotse ke sa dutse moruti ebana e tswa monna o tse o ka lena le ditotwane kwa le dula ditšhaba tsona nna ere ke tsamaya quotation le wena o sa dutse a ke sa iketile fela ebana ke sa iketile nna o lokile nna ere ke tse ke ba bona lokiša moruti mare o robala ka metsi ya batho ga ntshware botseo ka nnete le takgwelana ka mo metsi ya batho tetleleng ka nnete no tula tšenyana a re ke jenyana awa ke papele e robetse e robetse e robetse ba lapile ma ka nnete ba lapile ba active banna ba bo Solomon ko lekgomo ai ke mmone ka mogolo gala gana ka spete gore a ka sepeletse felo ba bereka o le a fiša ma motho a letšatšile le ga file letšile ya le ga file phone e sale ke ebia silence ka kwa ebile o ka re ya vibrate banna ba mo dula se ba founa ke tape le kaena ba se gale re buile phithong a se gale re buile phithong kona ke tsena ebile ke sa nne le banna ba ka mo re ikhutenyana mana re tla re bona gore ko montshare kwa e re tshwaretseng ga le lela ka mogolo o dilo ta re bona next week o dilo ta re bona next week mara ke tabolela le ena ke tabolela le ena ke ta o briefa mo WhatsApp 200 jana ya dijo a se ka e romela leadership ke re le plan nyana re ta itse be ke ta mo ntse ke le plan nyana ke tape ke re ke nyana
ke bona gore o tla di ala eng ga o se ka tshwane o romela dijo ke tsa pele maybe next week dilo di ka palelanyana maybe ke be ko o tshwara ke re di ya something yana a deshap ke banna ba ka ka mo kopane ka mo balla man ba re leadership re romela dijo ra le tsebo ke tsore na matšhidi kaka o ka reng ke be le tseba ai ba re ke di leadership ba le ba le na le sa coach ke na re yele na re yele o tapa re na mere ke go se ikere na re yele ele ficha man na re monno ke kgalenyana robetse ka se gale kudu halagwe na re kwana galo tshwere tshika we nothing fanudia Solomon diba na re ke dikhabetše mo le dinamo tsoa na re ke eng ena na wa se ke tšere dijo ko lekgong na wa se ke tšere dijo tša ko lekgong na wa o iša dijo tša wa o iša dijo tša ka mona gale o iša mo se dinama tšetše